Jakobe sahluko 2 kusuka ku14 kuya kuverse 26 ngabe sengifunza ngeMessage Bible lo verse 14 kuya 17. Thank you for reading. Bazalwane bami, kusitani ukuthi umuntu athi uyakholwa kodwa abe angenayo imisebenzi. Kungamsindisa yini lokukholwa kwakhe? Nangabe umzalwane noma umzalwane kade bahlubulile beswele nekudla kwemalanga onke. Bese lomunye emkhathini wenu uthi kubo, hambani ngekuthula nifuthumale nisuthe. Ngaphandle kwekubapha lokho labakudzingako emtimbeni. Kusitani lokho? Ngakho ke nangabe kukholwa kona ngekwakho kungenayo imisebenzi kufile. Kepha lomunye angathi, wena unekukholwa mina nginemisebenzi. Ngikhombise kukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi. Nami ngitanikhombisa kukholwa kwami ngemisebenzi yami. Uyakholwa uthi uNkulunkulu munye. Wenda kahle nemadimoni ayakukholwa lokho athuthumele. Wena silimanzini, uyafuna yini kukhonjiswa ukuthi kukholwa lokungenamsebenzi kulide? Khokho wethu Abrahama ngesikhathi anikela ngaIsaka umsa wakhe elatini, akazange yini emukelwe nguNkulunkulu ngekuthi ulungile ngemisebenzi. Uyabona ke ukuthi kukholwa kwasebenza kanye nemisebenzi yakhe, nekuthi kukholwa kwakhe kwapheleliswa ngemisebenzi yakhe. Ngakho kwagcwaliseka umbhalo lothi, Abrahama wakholwa uNkulunkulu, ngenxa yokukholwa kwakhe uNkulunkulu wamemukela njengemuntu lolungile. Wase ubitwa ngekuthi ungumngani waNkulunkulu. Niyabona ke ukuthi umuntu wemukeleka kuNkulunkulu ngekuthi ulungile ngisho nangemisebenzi, hayi ngekukholwa kuphela. Yes. Kanjalo naRahabi ingwadla akazange yini emukelwe nguNkulunkulu ukuthi ulungile ngemisebenzi yekwemukela tithunywa, wabuye watikhipha ngalenye indlela. Njengoba umtimba ufile nawude umoya, ngalokufana nako nekukholwa nakude imisebenzi kufile. Yes. Emagama laphindwa-phindwako kukholwa makungenayo imisebenzi kufile. Kukholwa makungenayo imisebenzi kufile. Yes. So sihloko sethu sithi activating faith that works. Kuvusa kukhuthata kubasela kukholwa lokunemisebenzi. Kukholwa lokunemisebenzi. Kubase Roma 2 verse 11 lithi ngobe uNkulunkulu akakhethi muntu. Ngobe uNkulunkulu akakhethi muntu. Akakhethi muntu. Kuzenzo sahluko 10 ngicela ungifundzele kusuka kuverse 1 kuya ku4. Kwakukhona indvodza leyayinguKhoneliyuse eKesariya. Abe yindvuna yelibutfo lamaRoma lelalibitwa ngekuthi libutfo laseTaliyane. Abekholwa amesaba uNkulunkulu yena nendlu yakhe. Abesita labanyenti labamphofu bemaJuda. Ahlala emkhulekweni ngaso sonke isikhathi. Kwakungeli hour lesithathu entsambama lapho abona ngalokusebaleni embonweni ingilosi yaNkulunkulu ingena kuye ithi, Khoneliyuse. Wayibukisisa ngekwesaba lengilosi wase uthini Nkosi? Ingilosi yaphendula yathi, uNkulunkulu uyemukele imithandazo yakho nemisebenzi yakho yesihawu. Ngakho ke sewukukhumbulile. Yeah. Thank you Jesus. Wethembekile uNkulunkulu sewukukhumbulile. uNkulunkulu uyemukele imithandazo yakho. Wemukela nemisebenzi yakho yesihawu. Lebekayendela abantu labahluphekile. Kuverse 30 lithi Cornelius waphendula wathi kwakucishe kube ngito letikhathi kuthandi kwayitolo ngesikhathi ngithandaza endlini yami ngeli-hour lesithathu nzambama. Lokuthi kubhalwe sikhathi kusho ukuthi kukahle kudevelopa umkhuba wekuthandaza
ngesikhathi lesithide. Kukahle kufundzisa imizwa yakho sikhathi sakho sekuthandaza. Yebo, khulekani ningaphezi, thandaza emgwacweni, thandaza usemsebentini, kepha kukahle kufundzisa umtimba wakho sikhathi semthandazo. Kukhona lomnye umhlobo wami lengeke ngimusho ngekumhlonipha. Kuyendeka nithi senithandazile, nithandazele kudla, aphinza athandaze. Ngoba mase kusondzela la mlonyeni kuba ngathi bekungakathandazwa. Makusondzela nje uva ukuthi thandaza, astetayete umkhuba wesikhathi noma awa noma yini. Khona leyo uthi bekuli awa lami lemthandazo. Asende isikhathi semthandazo kube njenge appointment, kuthi isikhathi sami se-appointment naNkulunkulu. Lengafuni ukuthi siphazamiseke ngonasi. Kepha-ke ungathi khungeli kakhulu kuso mangabe kungasi ekuseni kumbe kakhulu, mangabe kumbe kusemini, mase sidibana naku inkosi isipha lithuba ukuthi singadla kanye kanye. Bese usincese imfundisi le hour lami lemthandazo. Don't be too legalistic. But bani naso njengemntwana kaNkulunkulu, noma ngabe bekungathiwa kuthunyelwa tingilosi, akuthiwe tithunyelwa ngasikhathi sini. Lathi takukhanza usemthandazweni khona. Uthi khona leyo bekusikhathi sami semthandazo. Hey, niyabona ukuthi izulu liyatibona ikhathi sethu temthandazo. Yeah. Ngoba lengilozi yafika ngesikhathi sakhe semthandazo. Uthi bekule hour, ngele hour lesithathu enzambama ngabona indvodza yembethe ingubo letikhadimlako ime embi kwami ithi, Cornelius, uNkulunkulu uvile umthandazo wakho. Uyikhumbulile imisebenzi yakho yesihawu. Bese verse 34 wacala wakhuluma Petro wathi, nembala sengibonile ukuthi uNkulunkulu akakhethi libala lemuntu. uNkulunkulu akakhethi libala lemuntu. Uyakhumbula mose kuba seRoma lithi uNkulunkulu akakhethi libala lemuntu. Lokho ukuthi lese kufunza sekukhanze eBhayibhelini kuthi lokhu kwendeka kuzibanibani, lokhu kwendeka kuzibanibani, nakuwe kungendeka. Ngoba uNkulunkulu akakhethi libala lemuntu. Akakhethi libala lemuntu. Akakhethi libala lemuntu. Corneliyo letinzambo letinzathu latisebenzisa abonakalisa kukholwa kwakhe, kwaba kupha, kwaba kunikela, kwaba kuzila, kwaba ngumthandazo. Ngale tinto leting-3 wavula umnyango kuthi livangeli lifike kubantu betive. Umthandazo, umnikelo, kuzila. Kwaba yinzambo le-strong, lenemandla kakhulu. Kwaba sikhiya lesivula iminyango lebeyide sikhiya. Langena livangeli licathatha. Langena ekhaya kakhe. Langena kubantu betive. Sewuthi phethu makabona nembala uNkulunkulu akakhethi libala lemuntu. Ngicela ngekukholwa kwakho sewungibangele, ubangele nalabanye babone ukuthi nembala uNkulunkulu akakhethi libala lemuntu. Sale ukholelwa nalokho kuthi ngifuna kwateke ukuthi uNkulunkulu akakhethanga Abraham ngoba bekakahle.
nami ngingu-Abraham walesikhathi. Yes. So kukhona abantu labangeke baze balifunze iBhayibheli but batakufunza wena. Wena sawungu-Abraham wanyalo. Ngeke sivuse Abraham lo wafa sithi sifuna kubona kholo. Wena sewume kuleso sikhala lamuhla kuthi singabuka wena sithi nembala ukholwa khona. Nembala ukholwa kunemisebenzi. Why must you activate your faith? Kuthi ngeke ngani kuthi uvuselele kukholwa kwakho. Ngeke ngaba nelikhadi lasebhange ngiyabonga Nkosi. KumaHebheru sahluko 11 verse 1. Kukholwa kukuqiniseka ngetimvo lesethembele kuto. Kukweneliseka ngetimvo lesingakadiboni. Kukholwa kuyini? Kukuqiniseka. Bamba. Kukholwa kukuqiniseka ngani ngetinto. Masingabamba lapho nje. Kukholwa kukuqiniseka ngetinto. Kusho ukuthi kukholwa kunetinto. Kukholwa kunetinto. Kukholwa kunetinto. Faith is the confidence of things. Kunetinto. Yes. Kunetinto. Mawuya ebhange sawutangisida thatha wethu mangabe ngisho kona noma lo mnyubo ophakamisa isandla mangabe kumba ngisho kona mawuya ebhange uyovula le account utoba naleli khadi bakunika leli khadi at least benda njalo ke mabakunika leli khadi bese bathi hamba uwende lo kumele ukwende to activate ikhona into ecishe njalo. Haleluya noma nonke seningathi kude sengitholile iqiniso. To activate. Why? Kuze utokhona kuba neaccess kulo lutho lwakho kumele leli khadi libe activated. Kuze ukhone ku-accessa your things kumele ube activated. Ngale kwaloko utawunzinza leli khadi unemali. As long lingakabi activated ufana naloti imali. As long kukholwa kwakho kungakavuseteleki utawufanana nemuntu longakholwa. Utawufanana nemuntu longakholwa. Kusuka mawungalandzele instruction yalaba basebhange usuku uthi ngoba likhadi senginalo iphini nginayo uphike kuhamba ungendi lokhu labathi tekwende kutoba activated uyawulamba unema millions. Uyawuhambe ucela. Kumangalise ukuthi ngoba ngaupha labanye kwende njani uhambe uyocela. Kukholwa kukuqiniseka ngetinto. It is the confidence of things. Kukholwa kusikhiya to the things. Lele tingabonwa ngeliso lenyama. Ngako ke kumcoka to activate your faith. Masibuyela lecture ngobe sahluko 2 verse 20. Uthini verse 20? Wena silimanzini uyafuna yini kukhonjiswa ukuthi kukholwa lokungenamsebenzi kulide? Uyafuna yini kukhonjiswa? Bengisithe kune message Bible mangabe isekhona kunemaganyana lamba abhlungwana nje la ku verse 14
Message Bible 14-17. Dear friends, do you think you'll get anywhere in this if you learn all the right words but never do anything? Does merely talking about faith indicate that a person really has it? For instance, if you come upon an old friend dressed in rags and half-starved and say, "Good morning, friend. Be clothed in Christ. Be filled with the Holy Spirit," and walk off without providing so much as a quart or a cup of soup, where does that get you? Isn't it obvious that God talk without God acts is outrageous nonsense? God talk without God acts is worthless. God talk without God acts. Jesu uyakhuluma aphindze ende. Jesu wakhuluma waphindze wenda. Ngiko ke lencwadi yaJakobe igcizelela liqiniso ngemisebenzi. Incwadi yabaseGalatiya igcizelela liqiniso ngemisebenzi lesewendiwe nguJesu. Igcizelela ngekukholwa. Ibalance faith plus works. Masibuka kuverse 15 noma kulo 20 lelithi kukholwa lokude imisebenzi kufile. Lokho kusho ukuthi kukholwa kufuna umsebenzi. Faith must be employed to do something. Kukholwa kufuna ukutholele umsebenzi. Lomunye umsebenzi la kukholwa kufika kusebenze khona ngulo verse 15 kuya ku17. Kwendani lapho kukholwa kuJakobe. Bazalwane bami, kusitani ukuthi umuntu athi uyakholwa kodwa abe angenayo imisebenzi. Kungamsinzisa yini lokukholwa kwakhe nangabe umzalwane noma umzalwane kati bahlubulile beswela nekudla kwemalanga onke? Bese ke lomunye emkhathini ngalama emagama kukholwa kuyawenda umsebenzi kulabaswele. Faith can be employed to work for the poor and the needy. Kukholwa. Mawufunza ku verse 21 kuya ku 24 khona lapho Jakobe. Verse 21. Khokho wethu Abrahama ngesikhathi anikela ngaIsaka umsa wakhe eladini. Akazange yini emukelwe nguNkulunkulu ngekuthi ulungile ngemisebenzi. Uyabona ke ukuthi kukholwa kwasebenta kanye nemisebenzi yakhe. Yes. Ngekuthi kukholwa kwakhe kwapheleliswa ngemisebenzi yakhe. Kukholwa kwakhe kwapheleliswa ngani? Ngemisebenzi yakhe. Kukholwa kwakhe wakuphelelisa, wakubonakalisa ngemisebenzi yakhe. Bese lithini? Ngako ke kwagcwaliseka umbhalo lothi Abraham wakholwa uNkulunkulu, ngenxa yokukholwa kwakhe uNkulunkulu wamemukela njengemuntu lolungile. Wase ubitwa ngani? Ngekuthi ongumngani waNkulunkulu. Nali verse leli simanga bazalwane. Khumbula, God has no favorites. Livesi mbamba, but kuthatha kulifunza aze moya longcwele asho kuwe kuthi kungiko mbamba kuthi uNkulunkulu wabitwa ngekuthi ungumngani wemuntu. Ungumngani wemuntu. Manje ke mina ngiyesaba ukuthi ngibede umngani Nkosi yami. Mangabe uNkulunkulu
apha nemngane. Kusho ukuthi mangabe nje umngane sewehlula ngisho uNkulunkulu ngebungcwele. Ayikabi bazalwane. Ayikabi. uNkulunkulu uthi Abraham ukusho ebaleni uthi Abrahama ngumngani wami. Uyamkhumbula Abrahama emaphutha akhe. Lelinye liphutha lelesabekako but laze labhalwe eBhayibhelini lekuphi kumfati wakhe athi ngisiswakhe kuzatosinza. Kepha uNkulunkulu uthi Abraham is my friend. Abraham is my friend. Ungafuni tingilosi kubantu ngoba nanawe awusiyo. But vele kumcoka kukhetha kungabe ngiye wonke umuntu but Abrahama uthi uNkulunkulu angesabe kubita Abraham ngithi that is my friend. Ngalelinye langa Abraham uthatha 70 sakhe ulala naso. uNkulunkulu la uthi akunamahloni ukuthi ngathi Abraham was my friend. Abraham was my friend. Lokonakele wakulungisa Abraham. Wena ungambuka umuntu ngemehlo ayitolo labanye nje kumbe bambuka bathi wa Abrahama uNkulunkulu sekulesinye sahluko na Abraham. Ukulesinye sahluko. Nako la sehlula khona uNkulunkulu. When he closes your past, he closes it for good. Yeah, for good. Kuhluphe la kithi kuthi asikhoni kuvala ipast. But uNkulunkulu lithi ke Abraham ngesendo sakhe semnikelo, sacrifice. Funa uthi fune ngalapha. Uyabona ukuthi sonke level ground. Yakhumbula say uNkulunkulu akakhethi umuntu. Kusho ukuthi nawe ungatibeka ku level yebungani naNkulunkulu. Ungatibeka sento sa Abraham phela lesi lathi uNkulunkulu lesento sakhe senda ngithi Abraham you are my friend. Abraham you are my friend. Masa Sodom uNkulunkulu uthi hayi phela Abraham sewukulevel yami ngumnganami ngeke ngisamfihlela Tito. Ya bungani so uyabona kuhleshulelwana timfihlo. Bungani lobujulile nasimakathi. Sacrifice. So khona umngani lesingabakhe emthandazweni sibakhe ekuhlabeleni kepha bungani bethu naNkulunkulu buthatha lenye level when we sacrifice. When we sacrifice. Kungako kuJohane kuneliverse lelikhuluma ngekuthi alukho luthando lolukhulu kwedlula ukuthi umuntu anikele ngempilo yakhe for his friends. To sacrifice for your friend. To sacrifice for your friend. To sacrifice for your friend. Verse 21 kuya 24 khona kuJakobe 2. Besifunza khona. Khokho wethu Abrahama ngesikhathi Verse 25 ke. Kanjalo ke naRahabi ingwadla akazange yini emukelwe ngoNkulunkulu ukuthi ulungile ngemisebenzi yekwemukela tithunywa. Wabuye watikhipha ngalenye indlela. Amen. Naku ke lokungendeka ukucabange uve ngazuthi hayi kuyaphikisana. Yini Rahabi? Soloma kuvela igama lakhe eceleni kwakhe kuvela sento sayidona. Kuthi waRahabi ingwadla.
kanti uNkulunkulu akakuniki igama lelisha. Uyathi uNkulunkulu lokuyinkinga kakhulu lafike akususe etentweni tethu tayitolo is what is called shame. Lihlazo lesento sakho sayitolo. uNkulunkulu ufika lisuse. Uyathi uNkulunkulu lokuthi abe open ngaso futhi usho ukuthi kuye leli tolo alisiyo issue lema emkhathisini wakho naye. Ukwati mbamba ukusho ngebunjalo bakho but uyathi ukuthi sekwedlulile. Rahabi ingwadla wemukelwa uNkulunkulu ngekuthi ulungile ngemisebenzi yekwemukela titfunywa. Empeleni leli libeka kahle lithi wemukela titfunywa mawufunza kuJoshua sahluko 2 likhuluma ngekuthi wabafihla imisebenzi yekholo wabafihla kufihla kahle bazalwane kepha iBhayibheli lithi wabafihla beka yini kepha niyakhumbula beka yini beka ingwadla manicabanga wabafihla kuphi khulumani wabafihla in the business house. Yes, in the business house. Endlini la beka sebenza abugwadla bakhe khona wabathatha wathi hayi hlalani ngala. Hlalani ngala. Bazalwane. Ningathini nikhanze Pastor Aru abhace endlini yengwadla. Ni uthi uyachamuka ke ngifishwe uNkulunkulu. Nawe nje mawungakhandwa ngilomunye umzalwane lapho kuleyo ndlu leyo ungasheshe uchaze kanenge ukuthi angilapha nje kwendeke naku asatani ngilokuthi nje bengiqoshwa igebengu kusuka abantu bekukholwa bathunyiwe ngiJoshua umholi wabo kuthi abayohlola live lekumele balithathe mabafika khona bakhanza ukuthi umuntu lo ikholwa kwimessage yabo naNkulunkulu wabo ingwadla. uNkulunkulu akashongo ukuthi nibocaphela ke ningene emntini wabani nibofuna labathandathandazako labanemsindo wekuthandaza kumbe bema emnyango bangconcotha babona lamadodza beketile aphuma la bekete kuRahabi ngalelo la baphuma dasethi yangena tingceke uDasimakazi wathi hayi bhacanla kuthiwa ngaleso sendo sakhe sekholwa wemukeleke emazulwini ngesendo sakhe sekholwa God wrapped the records of her past ngesendo sekukholwa. Rahab manifested her faith. Naku ke lengifisa si sonze egcineni ngako. Mase ufunza sahluko 6 asifake umuno lapho kuJoshua 6 sidabe sesifika khona masinyane ngidonitshela na indzaba kuloku lesikufunzako kuko konke lokho lesikufunzako naku lengicela sikubambe. Kwekucala sibona ukuthi kukholwa can change our status.
kukholwa imisebenzi yakho yekukholwa can change your status before God. Mawuthola sipho lositholako, kungabe yimali noma uyithola evikini noma uyithola enyangeni, lokunye lokwenda uNkulunkulu akuphe lokhu la kupha kona. It's a test of your faith. Kuthi utakubonakalisa yini ngalokuphathekako kukholwa kwakho, utawukwenda tendo yini mase uyiphethe le mali noma itakushisa. Livi lenkosi lithi akukamele kube ngemagama kuphela kukholwa kwami, kumele netendo tibonakalise. Bangani bayakhumbulana nekukholwa lengingumngani Jesu langende umngani wakhe, bese uthi ke Jesu nibahlobo bami nibangani bami manenda imiyalo yami. Kungabe kusevikini, kungabe njalo ngenyanga, kungabe njalo ngeminyaka, kwaba khona lokutholako, khumbula akusikakhulu ukuthi uNkulunkulu uyakupha nje, but ufuna kubona ukuthi ungabuyisela yini kuye. It changes your status. Ake sawukhumbule uyamkhumbula Abraham mayonikela ngendodzana yakhe, wanikela ngayo, wabuyela nayo ekhaya, wanikela ngayo, wasubuyela nabani ekhaya, ubuyela nemnikelo. Shothi wafaka endishini, wathi mabuyela ekhaya wabita bo Asha, ngicela le envelope yami sengehla nayo indzaba. Yini kuthiwe Abraham wanikela ngendodzana yakhe kanti wabuyela nayo ekhaya? Acts of obedience. Sendo sekumlalela uNkulunkulu ufanana nesendo mbamba. Inhlitiyo, a heart of obedience is like an act of obedience. Yes. Ngoba into uthi unganquma enhlitweni uthi angisabuyele emuva, uNkulunkulu ukuhlangabetha ngisho sengafike e-altare athi ngiyivile lento ikhululekile enhlitweni yakho. Kungako letinye isikhathi uNkulunkulu utakwenzelela. Utawuthi ungancuma udecide ukuthi nakule ngitawukwenda, bese umanifesta umvuzo walokhu lokungikhani uyokwenda, akuvete usengakakwendi. Ngoba uNkulunkulu ubuka lenhlitiyo, kwendeke enhlitweni deal done kuye. Uthi sengingakureward. Acts of faith, acts of obedience. Tetayete kumlalela uNkulunkulu. Kulesinye isikhathi ngike ngathi khanza ngigijima emva kwetento takhe uNkulunkulu temusa. Ngikhanze sengigijima, uyathi ukuthi ikhona le temptation yekulibala, you begin to slow down mase kwengcelele uNkulunkulu. Uthi hayi mose kwendekile. Bese sewuyancikaza endleleni. uNkulunkulu uhlonipha sinqumo senhlitiyo yakho njengesendo sakho.
njengesento sakho. KuJoshua 6 ke la ngithe sibuka khona verse 20 wakhona uthi athi kube macilongo akhale kakhulu sive sonke samemeta kakhulu. Sathi kube sive sonke sive kukhala kwelicilongo samemeta lubonza lelidolobha lwahihlikela phansi. Ngako nguleyo naleyo ndodza yangena yaconza ekhathi balidla lidolobha babhubhisa konke lokwakungekhathi kwelidolobha emadvodza nebafati labancane nalabadzala tinkomo netimvu netimbongolo ngelusiko lwenkemba. Verse 22 Joshua wakhuluma kulamadvodza lamabili labeye uhlola live wathi hambani niye kulendlu yani lendlu yengwadla niyabona ayikhohlwa. Hambani niye kulendlu yalengwadla nifike niyithathe yona ini basalo yona kanye nebemndeni wayo njengoba nifungile kuyo. Ngako leti insizwa bekuthi insizwa lekuthi bathi insizwa kanye dasinza leti insizwa anisafuni. Ngako leti insizwa letimbili letatiti nhloli tangena tafike tatsatsa Rahabi neyise nani nenina nani bomnakabo nani nabo bonke labanye nani netihlobo takhe tonke bafike babashiya ngaphandle eceleni kwenkamu yema-Israyeli. Konke lebekuthinzana naRahabi ngenxa yesento sakhe sekholo akubhubhanga. Recorded in black and white. Ngenxa yesento sakhe sekholo. Rahabi alisitsheli nekuthi bekalinxusa lelikhulu yini angumshumayeli omkhulu wenda sendo wathi mawufunza kahle wamkholwa uNkulunkulu wabo wathi sivile tindzaba ngaloNkulunkulu we. Lokho kuva kwadala kukholwa kuRahabi ukuthi ukhona uNkulunkulu lebengingamathi. Wase ulandzela ngetendo same day tahlangana letino kwangashiwo ukuthi go and mature your faith. Ngalelo langa emukela naba bantu baNkulunkulu kwathiwa it is recorded today in heaven. Tendo takho tirecordekile. Ngako ke noma konke lokunye kutawubhubha kule live kwakho kutawusinza. Kwakho kutawusinza. Yemntwana sekhaya awushaye ngalokukhola lokutawusinzisa wonke ekhaya. Akusuba kukhanya lonako wena kuphela ukuthi utawuye ezulwini uyojive esihlalweni sebukhosi. Tsane ngifuna ukujiva nabo bonke bakithi. Ngifuna ukujiva nabo bonke bakithi. Mangabe kuyawujayivwa ngifuna ukujiva nabo bonke. Kwende kanjalo kuRahabi. Noma labanye bebambuka bamncifa bathi asuka la ngwadla uyawubonani lokhu but wasinza ngekukholwa kwakhe la kubonakalisa ngetendo. Yes. Mangabe uthole umusa wachashwa noma unebusiness kuyendeka uvuke ekuseni under normal bekuthiwa uvuka uye emsebentini. Kepha labanye ke basavukela emsebentini. Sivuke ke nako sesiye emsebentini. Kube khona labakubonako basho ukuthi wena usebenza la. LiBhayibheli lithi kukholwa lokungenamsebenzi kufile. Kusho ukuthi kukholwa kwakho
kumele kubonakale kuvuka kuyosebenza. Kukholwa kwakho kunemisebenzi lekumele kuthi uku-engage kuyo. Kukholwa kwakho kunemisebenzi lokuthi ngingawenda lo msebenzi. Let your faith be employed. Kukholwa kwakho akuchashwe. Kukholwa kwakho nawe bani neliqiniso ukuthi kulomnyaka kukholwa kwami kungisebenzela lapha kuyini ithenda yangala. Kukholwa kwami kunento lokuyisebenzako, kunenzaba lokuyisusako ngala. Kukholwa kwami nitawukhumbula ukuthi liBhayibheli lithi Jesu kunemagama lawashoko kulabanye abantu athi kukholwa kwakho kokusinzisile. Kukholwa kwakho kwende waphila. Kukholwa kwakho kokuphilisile. Kukholwa kunetendo. Kunemisebenzi, kunemphumela lophathekako. Nawe kumele ukuthi impilo uyigqwalise ngekuthi kukholwa kwami khona lokukusebenzako, because faith is the confidence of things. Of things. Ngicela sukume side uthandaza. Thank you Jesus. Uthihla kukholwa kwakho kusebenza kuphi? Ngoba kukholwa kwakho kwathola umsebenzi kusho ukuthi sekutawuthola umvuzo. Kwasebenza kukholwa kwakho utawuphelelwa inyanga. Kwasebenza kukholwa kwakho utawuthola iprofit. Where is your faith employed? Yini tinto lonato letingabangela lomunye athi uyakufuna lokukholwa kwakho ngoba kukholwa kuchubuluta tinto. Active faith gets things done. Yini lonayo longasho ukuthi kube bengide kukholwa ngabe angikho anginako nako. Kube angendanga tendo tekukholwa. Yini tinto kumbe nawe longaba nako ebandleni ukuthi lokwa ngabe akukho la ebandleni, kube bekungasito tendo tami tekukholwa, kube bekukuhlabela kuphela ngiyathi ngabe lokhu akukho, kepha tendo tami tekukholwa tibangele nako kube khona.
acts of faith. And I pray that God Almighty shall fulfill his word as he did to Abraham, njengaloku enda ku-Abraham ngekukholwa kwakhe. An obedient heart, noma umntwana wabuyela naye emuva, but inhlitiyo lemlalelako wathi uNkulunkulu, it's enough, sengibonile. Sonke isikhathi makakupha lokuthithe uNkulunkulu usuke afuna kubona tendo takho tekukholwa, tendo takho tekumati ukuthi ukhona ukunakile. Thank you, Jesus. Praise his name. Ngicela ngamunye wethu asho amagama emthandazo ukuthi Nkosi ivuselela ukukholwa kwami, Nkosi activate my faith, Nkosi let my faith be alive, let my faith find employment. Ngifuna ukukholwa kwami kuchashwe, ngifuna ukukholwa kwami kukutholela umsebenzi la kutawuvukela khona, la kutawuya khona njalo ngenyanga eminyakeni. Ngifuna ukukholwa kwami kuthole umsebenzi. My act of faith, ngifuna umsebenzi wekukholwa kwami. Let us pray together. Babe longcwele, ngekweliqinisa Nkosi, ngekweliqiniso somandla, ngekweliqiniso somandla, ngekweliqiniso somandla. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 You alone are worthy, Lord. You alone are worthy, Lord. You alone are worthy, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Babe longcwele, ngiyabonga imikhuleko uthi wena uyayiva njengaloku wamuva khona liyo netendo takhe watibona kuleli viki Nkosi, kule nyanga, kulomnyaka. Ngiyabonga ukuthi you will direct our footsteps where our faith shall be employed to produce results. Ngiyabonga ukuthi uyawucondzisa abantwana bakho laba batawuthandaza kuvuke labagulako khona. Uyawucondzisa tinyathelo tebantwana bakho emakhaya langenakudla kubuye injabulo, imisebenzi yekukholwa. Ngiyabonga Nkosi, uyawucondzisa tinyathelo tebantwana bakho. You have dropped something in their spirit kuze kuthi bathole i-direction la kukholwa kwabo, imisebenzi yako kumele ibonakale khona. Thank you, Jesus. Kwa-Abraham kwabonakala e-altare, kwa-Rahabi kwabonakala ngekusinzisa abantu. Ngiyabonga Nkosi ukuthi usivumele nathi sibe i-expression of faith by the works we do emakhaya lasikhona khona, emangweni lesikuyo nasemisebenzini lesikuyo. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi kubhunye luthuli lwemisebenzi yethu yekukholwa, kubonakale la kuchashwe khona, kubonakale la kwenda umsebenzi khona, for the glory and for the praise of your name.
Luthuma lube kuwe Nkosi. May your blessing, may your peace, and the love of the Holy Spirit rest with each one of us. Ekuhambeni kwethu Nkosi kusukela kulabancane kuya kulabadzala bethu. Diphephisele Nkosi timvu takho libandla lakho lotithengele lona ngengadi yakho nalotitsandzela lona. And thank you for helping us to manifest our faith through our works. Amen. Amen. Praise his name. Amen.